Ia bina vole nimbula bina kani sabaka rongo tiko mai na singile bunda indai na ngau nei viti. Ke rau vei tala noa tikongo ke na iluliu ni matatakatak. Na stationingo na radio umbulan dua vata. Mai San Francisco, sabaka rongo tiko mai kinango una isi vuninda kua. Mbula bina kauna? Bula binaka, si tiveni rato Kando mbula binaka. Binaka. Oye, binaka boleh. Binaka boleh besar. Rongo binaka tiko mai na nandomo ni Kakamburaki. Ni radio umbulan dua vata mai San Francisco. Iyo. Ki mami sa teka buna tiko ya ningo ai viti. Sa teka bu sa bia la mbue sa tiko ngai ningo na radio umbulan dua vata. Suba na koroturanga ai viti. Ki mami boga bina ni ronda be semati. Karawan ni bagalele di tiko ya ni sona itukutuku na be mara be marau taki kei na nonda be mbulango dia na be unutanga iso enda na no mani be nganiti moni rongo da saranga ni eviti na kaya do tiko ike be ike mami karawan ni be semati tiko kina rawan ni bukan bulan-bulan takatungana no moni bukan nana no mai kibiti inde so sala indende sarana tu ekeri so na itukutuku na rongo tiko ya ni ke ki mami no itaka ni na marau taka kei na kena sere na ibukatangi na ngau na sa buka toka itungo na nonda bata na nonda bata ke siti veni ratura la o koe na ngau na ibiti teka buti ko na tini kandua me la kia dhawa na rua na kaloko na rei via vati ko mbeka na kaloko ki na bitu me sarangori donu ya Donu binak sarangaya, vaki na vitu na kaloko. Vaki na vitu na kaloko na via kavi ni vikito moniti kina wakarambuka. Vaki na vitu moniti kina wakarambuka. Vekendo me viti. Nando rongo di tiko na nanda bata ki siti veni raturala. Na via kavi na via mataka di tu siti kina wakarawai. Mai na tini kadona kaloko na mataka kina rua na kaloko na singa levu. Me bakani to vi siti tiko na dona singa lima na yawa. Koya, sa nga magalikon ko, pero kito si may makatawa-tawa takatipungan na nota bata-bata, sa meron ni na rongo di sar na nota program kito makatawa-tawa tingnan go, may makanin dakilaki nito na mona liba-liba na technology, so rongo na makami leway ko ito kutipunga batikwa na nona ile, sa nga ni kilando, rongo di atiko. Iyo, rongo-rongo binakatiko mai. Rongo-rongo binakatiko mai na domo mai San Francisco na radio umbulan dua bat. Koya, aurani na kiro sa nabot-bot tingani na niru ngonelew sangati ko na visemati. Vede tingo na nona wala ko kumendo ko ni senga ni rumodi aurati ko. Vikendo na sasya marati ko mai kira ni makaritanga mai ni rumodi kira ruroti ko sisenga. Ia da bukan bulat ko ni be kemuni na vekant. Ni semati ko na Kakamburaki mai San Francisco in radio umbulat dua bat ke na kena na nonda banua na bata na nonda bata. Kano ita kini oni sematali tunga me kini oni na numitiko. Embaleti ke moni talenga na ituba ke na beika e bogarutaki. Moni bogarongo kina me boga marutaki tiko kina.
na non tazakazaka e na vei singa kan ta vei samati ta vei tomani ta vei solita ki tuku tiko e na sala ni kakambura ki ruango. Viraka, mga tuguna tiko, di ko kiro may baka togo tingayani, pero sa baka nuni aka sama may togo di tiko kina na nonda mai tavo di tiko kina na nonda wata ke siti veni raturala and kero visure ti tiko yani moni ge sema tika mai ni mataka na tavo di kina nonda programa vo and visinga na doro vo di tiko and veia kavi ni and vikito i Amerika to California and rovo di tiko me na va kina vitu na kaloko vikindo me viti and doro vo di tiko and singa levo ni kusi ti kina vakaruai pa ya me na tika dona kaloko and mataka kina rua na kaloko and ya kavi nota bata ke siti veni rotorala vinaka vale uchone tenga ni Serani claro, serani rogo di erotico mai mai burra. E nana no mani oni na rauna ngani vi taratara mai en dua vi rauna salango ni kakamburaki ni eviti se ko etiko mai San Francisco moninga i wakareitaka mai se daboni na numa na kamandanga e numa ni rauna kitu sa wakaruta karotiko ni eviti na i tukutuku e na vei aua. Tukutuku e na nonta panu e viti ke i vura me wakani rongo di raramba tiko i vura Australia, New Zealand, Amerika, Europe. E na panu ngao ni sema tiko mai kina. E rongo di tiko na kena i tukutuku ni ngito ke i nanraki. Au e na vei aua. Kanda rongo da tali tiko ngai sona wakatutomi sona vei talanoa e na ulutanga ya ngai soa e mbali tikenda raramba. Me nda rao ni vei wasei kanda vei wota i tiko kina ena wata. Kana teka bu na ngauna i viti, ena teka bu ena tini kandua na kaloko ena singalebu ni mataka. Da sarango da tiko ya mai San Francisco, ena pana kaloko kina vitu ena vei akavi. Kene male sa lutu tiko na akavi mai kia, se tundono sarangana matani singa goi ke viti, ena nonta wata. Ena vei singalebu mana tini kandua kena ruana kaloko. Ano matiko ya, na rongo di tiko kena na tuku non tapanua. Abe kaya do tiko ya ni viti. Me kuringa ni talano ni ndau rongo do tu beira na moni toka ni keira na wekamuni. E na be wasaki e na telefoni se na sala taleso ni be tartara. Sa duongo. Ya ro ni wakani ke moni tiko ya ni e na be singa. Ana nanda bata. Ke siti be ni raturalan. E na vei singa e ana tika wuna singa tu siti ni mataka ke robo topo tiko ni ngoni kua na singa moniti ni kua singa moniti tiko mai San Francisco mai ni pasota na saga singa tu siti ni ke e na singa lebu endai o vina ka ni raune sema ti mai kina sure tike moni ngai ndo bata mai ni sema mai ni tukuna mai na e na rorongo e na lewe ni tukutuku ni rongo na be boga maruta kina sere ke na tukutuku e bia ba tiko ya baka na be ka ni na rongo na loma ni ingauna ni kakambura kini bata mai na tini kandua kina rua na kaloko e na be singalevu moniti kina boga rombuka na nomu ni ngauna mai keri e viti tini kandua kin ruana kaloko e na kavisinga e na nonda ngau na viti mai na tusiti kina wakaruai. Io o senga ni matata viau, se rarongo viau, se senga. Kito na toko le tali kito se sanga matimi kito randokanga na kena feito kena feiwa me kito se na vara i manda. Baleta ni o kelani kito virongo di tiknga, ia senga ni o rongo di o tipo. Io nanu mani nangai matata ya ke bakau ni na tukutuku mai e na salanga ni vei taratara ni ndau ubagai ngataka mo ni vei talanoa se vei wasaki kina ke na radio umbulan dua bata. E rao ni vei taratara tiko ke una puninda kua
Megara di pole levi maikin na nanomuni na numa. Ya kot ya bawa bina bina kati ko bi kemuni na singale benda inda ibe kemuni na sa sema roti ko mai ke bakaoni sa sema ti kemuni roti ko mai na singale buni ko. Ngaune viti sa bo tongo e rusa bulu katolu na miniti betini karua na singale bu en nonda ngaune viti. Naka tanage vitaman tantiko to sama to bibitiko ni saro ni na taho di tiko na tabata ni mataka. Don. Claro, servo di ora tiko. Ite baka dia tamanda que rosa wakamoja matangayani baka leka togevi tamani talitiko togevi semati talitiko wakanuini na sino ni mataka. Avo lebu.